thinkatho na ntune mutegeri bwega nontu bwa kuona kanya kugwatanira na uni kiri weru tha mugwanja mbitagwa Ntinyari Kinyua. Tukianjiria nteto chietu Jack Munoru ni mukaririgiti wa kiama kia ODM kaunti-ini ya Meru na acokeretie nkatho akari muno boda baraba ciumikiritie gwikira kirore riendekithia ria kumarukia Rais Ruto gitine kumania na gwitia kwa ngarama ya utoro nkuruki. Jack Munoru na atariritie ati kiumia twitite gukethwa kuri na maandamano ja Azimio kiri tauni cia Mutindo na kinya tauni-ini ya Maua. Yeto mbeta wa Jack Munoru, the chairman wa Azimio Rotera na ODM, nende thai tu musio Maua, kituo na kituo kemokia antuba bonda na antuba bonda bongo babwele soraba dhuri no ntuba uchumi ora buitetie ora baitetheriwe petroli ora bate kuona customers kana bate kuona clients bakumba wita noko antu baramwire wita na mauru na aruare ne saini toko yokiana antu bonde ni saini bawekera cia kurita Ruto saini mwananchi na Uhuru mwananchi no ya mbunge nafasi ya muringira kura kendeto mu represent ndani ya parliament na mwananchi no tara president kenda muongoza akiotara mbunge akareo muongoza raburi muongoza hombo mubuta amuriko na njira mwe kuthithie une wekira saini onto ito wekira okabuta MP waku onto na ringire kura orote kwenda onto ndende Meru anto 99% bawete bate kwenda kuongero wote nebuo loika na tebuo alafu mbunge wenu netira arekira saini araua muswanda yote ata yokoloke yani buendelea kuinya tebuo onto bwa muringire kura no bo murite bokuibwa babu bo bwaringire president kura na president yobongela maisha ya itia bogendo murita no bwetata ko murite jere mwa ko murita no mwanga bwekira saini na bona ni obu bwetata bo muria nende gembe south na gembe north na gembe central na Meru yonde kwina form ikwendelea anto baika saini no to bakwenda kurita Ruto au mekuo totara president yongoro wetata oro watothigeria sawa bonge bonkwenda kuwe mantu amandamano bukuibwa maandamano tokendelea nayo maandamano tokaza to nayo Jumatano bukuibwa lakini mwanka thai tokeza to nayo narua lakini kuuma antu be kuro wa antu 14 utethiro uyu turawira katwithikire ntukuiana tukuithana bukuibwa nonto bantu betu baboro etwe bukuito mbeta wanto ni mweteri nderua batu tokari antu babonda tuwe tayari na tukahakikisha bura kukumbika tusaina saini twinthe tokari antu babonda begembe south na tutiokira ra tukuo tutikwenda kumeakinde kia rua atia kana bebwithia ate bena thirikari Ruto peteroli tora thiringi na thaine ikinyete thiringi manele twirethia kwarero kuma rukire mwanko ro tururia ngai baba ka twathure thirikari enkoma kana ni kanisa eriku batu torua tokari antu babonda twe tayari kwithira twe maandamanone twe tayari usaina kithira kuithibaria bebe mutu be batothie twinthe batiwe bongwa kenyeye ba miathe be bongwa no tutetegeria bwana kende kia sauti enche keoria wetisa Kenya kaite na kara gutwika itokumia na Kenya itwinyelekete batu tokari antu babonda ito twethera tugieta Mheshimiwa Ruto akiwa antu babonda abatethia akawa atethia mama mboga akawa atethia nanga ba utururia karetero atethia antu be helicopter onto awethere spare parts cia helicopter itethia beterori bibio ciore birato kumba kwethia tukuria Mheshimiwa Ruto na atucokere cioria atote kwenda kuwa Mheshimiwa akuwa Raila akabuithia maandamano Meru no ndo maandamano yara ya kubuithio Meru iya wananchi na wewe mutongerio thuri wananchi mbesiro kure wasisha wananchi we karanthe tena we karira ngare ikunywa mauta yare imu wananchi kwa u batwe itoto kwandikite na itombosi wenu na itoto bweri kwetha atokebuithia yabura to kwenda onto bonge ke borisi berara nyumba ne itanetu akatin borisi berara nyumba mona na bona ngekurosio lakini dato keza tayari uchumi buitethua na bare wa musaro moya iba kwethira bakirwa wananchi kato kwenda kura borisi ne karianto no ntibo bamiandikite
na antu bara ibo botuma borisi yethire kyo na bia kuria Oni mbeta walaure kanare kintu kira nkwenda kuwa ndi mukaji o Meru na oni kintu kira botumira kuwa maandamano ya kuthukange biashara cia antu winde na biashara ndi na bikibiki ndi na nduka ciakwa ato andamanite mairi 3 ingwetikia nthaka cia andamanire mathele na bakiura wakwa boboya uti wandamanire kintu gia tumire ndainga itiangasi askare ikirio theri no uti muntu ware na burugu kuma au iro bambiri wikia tiangasi ikitha cia nyumba ibi byatumire tuinga batu taingire no ntonanto antu bakiandamana itukura na boya biashara ni kuendelea bibia yero tuthukangiria ni borisi batu uti mwananchi ware athina inyoriko antu maandamano ya amani ende batumira rutetho tukuwa iba kwandamana na borisi ni bati kumenya batu tukero yaira uchumi pwe nama kinya borisi witu batethia no ntugenda kulweli nyangarira bota irwe mwantu bebute babati guthwanya bai maisame abaita na muntu antu bele ngari mwe tingare mwe eta irwe antu bebute igwethoro uchumi pwe tata ibuthugi mauta bari uri ngari mwe aita igarethio ta borisi andiri bebute tiangasi bagarethio ikie bakori icio tuwekero imbiba weti antu na tutena tiangasi imbiba weti antu na reko na gwita kurwa nara tukungero ni alisababu na batoita kuiria lakini batu tukuya tukandamana na amani tukarethi biashara ne cietu na amani bakuya tuthugiria ende kintu kira ndaromba ikindrike amenyere nthaka ici yake borisi na tutumira nthaka ringi ansi kinya tutu nthaka tukenda tuoya seria lakini tutikwenda omioya ansi tuwe simu na boiba tuwe simu ora tuwe simu lakini tuandamana na amani mbati bake akureta burugu kinya tutu nthaka na twatura ibonku au anto ba bonda ruare itombeta kwetha twena boa na ibombeta kwetha bakiendelea saina kwa wingi sana na boto kiomba kuria thirikari yetu ni tuwe security yetu turite Jumatano tuketha tuwe fire njirene mawa ito ingelo tutakinya kwa Jumatano yani last day lakini Jumatano tuketha tuwe sawa muno na tuketha tuwe kabambe mawa tutibo tukomba kuirio gukinya kuringi so turuwa kindekere ipange. Minista wa ukaria bwandene na mibango ya thirikari Profesa Kithure Kindiki narikitie gukinya kanisene ya Catholic ya St Mary's Ntere cia Kanwa na aria ombeta kwithirwa ari na atongeria kathumba bareo abunge akirigirwa kwariria matujegie ukaria jareo maandamano jara jethiritwo jakibangirwa kiumia twitite ni rutere ruregani rwa Azimio. Mwandiki wetu wa Ntoto Samuel Geishmari Ntere utugeta na mbere gukuthingatira ukethirwa kigwata ripoti inkinyaniru kiri nteto cietu cia themo na nusu. Ntomorume mwana rieto Wilfred Kathenya muungania no riete thirikari kumwa ukaria akiuga nandi uturo boye buri ugwatine agitariria kuri na antu bethirite bakimwitira imakania kumania na nkuchanio gatigatu kao iguru ria munda. Na riu ankona uturo bwa buru ugwatine nontu bwa kwithirwa kulinja munkona ya kwetungwa uduku kiri antu bara nkomenya na ende baije na leo ngibamenya kwa guno kaba kuma bakari mwankashuka badi mwankashuka mwiso buru balembera no bambe ukija tuwa ndo kwetembega nonto bambo gunda yonda nenkebe ne baba mungani warutere anenkera andadi tanga gekuo na baada nguditanga ikuo ona leo ndiete kugira title nderirwe mugunda juu bado kule barwara ya rutiweku na leo no kam ntwere kuria leo nkaura urate antu au kwa guni nkogeria muno bora kombeka ezo nkono saidizi ntedwe buruno ntona utorba ko buri antu ega anetene nijigwete no agwa kuga no buko kali na ririkare kala kumenya wega nto akuringa mto bakurijani nawe maisha mamuse nte kwa na mariega leo mto bakurijani nawe no bati kwingona nawe amenya kana edina na nto bati bao no nto bambi na bati usika no kogu na weta nto bausika nawe ka kwenda kudukia mugonda jo nto nakona ali bakane bati kwenda bakane ngelwa ba akwenda mugonda jo au majo jo na jateka jo ali ajukia titingwa tole na katote kwetu tikugitatia tutikwenda
onto dino to yomori ngomoro jwa muse kiri uria daktari kiume giki mwekuru arikia kuoya kana na gwitana mbere gutarora batere gwitungatira wewengwa na kinya kana kawe gutigira bari na ugima bobwega. At 6 weeks tio toga mwekuru ena mwana wake mbaburite kuthi sibitari kenda bonekana na rĩrĩa tũkuga sibitari no iwe ĩrĩ sibitari ĩrĩ karibu nawe kana sibitari ĩrogĩrĩre na mwana ukaya kwa gũtirĩ na major complication of sibitari ĩrĩ maybe level 2 level 3 arakonekana nontu aba kuona ukaya kwa kwĩna any problem bakomba kwa either ba refer kana ba ku advise accordingly. Rimwe kurwa baingi baigwa bakiremi gucoka for the postnatal clinic nontu baonaga bagire na mwana tiomba gucoka sibitari kuraja ndebera no sibitari ire akube kenda wonekana nyuko tie na problem wonekane kenda omba kumenya kethira kwena any problem kanidi kinya gucoka sibitari nene omba kwa kinyoke no gabai a specialist kana a medical doctor. Kire the fourth visit itugaga mwekuru newa abwirite kwiwa akithi orende bangirite bura akomba kwiwa akirigeria kuyananda mbere ya mwana uyu ngi atirakura. That is okaya kwithira ria agire na mwana akiumaruka sibitari atari na method of family planning agichoka for the subsequent visit na wete kwiwa akwaraniria pengine na mukuru wake kana wewengwa akaiwa kwibanga akamenya method iriku ya family planning akiwa gitumira kenda rira kathi sibitari kuonekana omba kwigwa akinenkerwa method ire kaigwa ikimufa kethira itire na any contraindication. Mwekuru na burite kwigwa akidile rira kaigwa kiana mwana kaire ni untu muri na bwite wetera mwankarira mwiri wagia na inya kana rira wewengwa airendi kuyana mwana ungi kwogu mwekuru akiwa kinindi family planning method neo method ira kanenkerwa ikaringana na bora daktari akamuthia mwiri wake kuringana bora kaigwa kari na pia kuigwa mahitaji make ketha arenda kuyana mwana nyuma kagita karaja kana kubati kwenda mwana kaire ira ka advice. Lakini at the end mwekuru anenkagura method ira wewengwa akaigwa ena bata nona ni kumufa itio ina madhara mariku anenkerwa yo. Also ituje at 6 weeks mwana na burita kwa kinenkerwa immunizations na itugaga mwekuru rirathiete for clinics ewena mwana kenda routine immunization yake wa mwana akiwa kinenkerwa na okaya kuiwa kwena any delay cia kunenkerwa immunization inu mwekuru akiwa kiereswa ili omba kuiwa akinenkerwa cio na okaya kuwa mwana still ena thina kwena chance nyako no daktari wa twana nonturimo bakothiete clinic yaku watuika mwana ena thina nene lekwe kendekana daktari wa twana na daktari wa ekuru ni wakila yasi na daktari wa twana kenda mwana omba kuonekana. Kada chemonya kirigo mutegeri tanambira kurumira ntuso chetu nchokerete nyume kagita gate kuraja na ntonkro kyo kebebe mutambo. Kethurano gya kuthura presiding bishop Omwero wa kanisa ya Methodist giakarika kwambiria tariki 19 mweri Jojo. Ete muntu akwira gitini utokuja retini nya president bebaira. We have some property ikwenda management, we have resources ikwenda kwa well utilized. Kethiri Kenya Methodist University, we have professors barabomba kuran that institution. Weregero na iromba ria baingi ni ati ithurano bibi bigakinya muthia nkushenio na gucokaniria kanisa eji ire ina magiriza thingati Meru Kenya na nthigurune yonthe. Bishop Kanoro watilite eita yari kukia kumbi kataburi kwithirwa candidate. Acting president bishop bakona yaka Kaunti ya Meru twina tongere baraba kwenda giti giki na bagekanirwo ratirine na bangi na mushindi ajukie mathaga jotongeria.
ansiyejanite mbere mwathani antumirora kuona kwagirite igita riri. Ndenda kuona kwithirwo kwina peace in the church, ninkwenda kuona kwithirwo kinya kwina unity. Nitahakikisha kwamba wachungaji wote, when we meet as brothers and sisters. Wethe bwakwa bunthe na mwaka unda kinyantwire gwitira kanisa yetu ngugi na ngageria gucokaniria kanisa yeje na nkoro ciantu. Mwandiki wetu wa Nteto Boniface Mwongera nekirite kiratu rugono na rugendo rwa kithurano giki kia Methodisti. Rugono rura rugakwijira ja Nteto ne cia weru ntuku ekumieje ugakurukirwa. Kia kwithirwo twategera giti ga kanisa na njira ya gisiasa kindunia tumite kuona ki make sense not here it is service. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riungira mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njuri Ncheke Street, Meru Town. Turingere thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Bwega nontu bagwetana mbere kurumira Nteto cia ruthamu gwanja tugitonya bieni ne kiri michetho ya FKF Migori Youth FC ni baumite ng'ananio ya Kibugu na timu ya Wazito FC kiri muchetho jura chetheri kieni kia Migori. Yeah. Kiswahili sawa, si ndio? Draw okay, kitu poa si ya concede. Sikutaka ni concede kabisa, but draw hajanifeva sana, but at least nikienda huko sasa kuna kitu nimeshikilia. Juu huko kwao pia watakuwa na pressure na nitapanga timu yangu vizuri. Nikienda huko at least nipate hata bao moja ama pate draw ama win tu ama itanisaidia sana. But leo naye nasema Simba vijana wamejaribu, imekata tu. Win. Hakuna nyingine. Tafuta ushindi. Liwe liwalo ushindi. Ndio inaweza nisaidia. Juu wamedraw kwetu, sasa huko lazima nishinde tu. Sina janja. Either ni win ama win. Options mbili. Either win ama win. Sina nyingine. Nilikuwa na injuries kidogo, ndio imenisumbua sana. But at least walirecover kidogo, wapata nafuu, wakacheza. But shida kwa ni hizo manox. Walikuwa na manox mingi sana. Ndio ilikuwa ni tatizo kidogo, but at least wameng'ang'ana na wajaribu. Siona kitu kibaya. Unajua hatuja defend sana. But attacking inaanza nyuma kienda mbele. So lazima tuanze mbele nyuma tukienda mbele. So huko pia stand kwa nyuma. Juu sina kitu ya kushikilia vizuri. Lazima nitatak. But lazima nitak na mpango. Siwezi kwenda kwa attack. Jao pia wanakuja. So ni kujipanga vizuri. Sit back, lakini kupata ball sasa hiyo transition hakuna mapema mbele. Ni itanisaidia. Game imekuwa mzuri. It's a good fight for both teams. Tulikuja kuja 3 points, lakini bahati mbaya Mungu ametupatia hiyo points. So tunashukuru kwa hiyo matokeo tumepata. Hakuna mtapata injury, tumetoka salama. So we have that day to fight. So hakuna shida. Kidogo kiwanja ilikuwa ngumu kwao. Kidogo ilikuwa tough, ilikuwa hard. So kucheza ball ilikuwa ngumu. So unapata wakati wote wakijaribu control manguka kidogo bumpy. So wakikuja huko nafikiri itakuwa game nzuri sana. Itakuwa enjoy, kila mtu enjoy. So tactically pia wamekuwa wazuri, midfield yao imekuwa mzuri. So ta work on their midfield. Kukata midfield yao. Lakini chances pia tumepata to utilize
So tactically vile tulipanga imefanyika hivyo. So nashukuru Mwenyezi Mungu. Mutheja nteto na njira indi kwingi na njira inkinyaniru ni wona chia runga mathe mwena nusibaga no tubakona kanya kugwatanira na woni betagwa Antinya Ari Kenyua ithurana kagita gakega.